Voin hi September ni somni paruk sang hi somni pakat pathian ni ania. Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong ka chi baivek ule. Tuna chuan Myanmar news te kanom puang le do nani. Pal PDF 10 Burma Police Station an halsak veta. Pal Protection Officer chuan Majima hne Police Station halsakani thu a hrila. Pal Public Defence Force te hian Kandin Village Pal Township Police Station an halsak live video chu mi pui mu thei turin Majima news sa an pe nge ani. General Dragon chuan Police Station hal chia tak khi Pal Township chuan Burma Sipaite kem lian berania. Burma Sipaite hi tuna chuan Sikul Kandawin Police Station bula aningkul mekani ati. Burma Sipaite le PDF te hi Ni in Village Pale Township aningkap lea. Burma Sipai som thin PDF te po anin liam nual ni nan soi. Bom rapuak Sun State malam Mushe Township huam chunga Maitel Tower chu PDF 10 anti chiat an hlawa wangin abulvel chu Burma Sipaiten boman kama September ni somni panga khan Mandalay atanga rongkal phone tower siam thiam kum somni pakomi chu Burma Sipaiten Maitel Tower siam turin an ruaya anti luinge an hreto lo zok nge ni an bom kam chu arap puak palta a kepa chen he hle ni nan soi tin Myanmar mun sang sanga chuan traffic police te pon bodyguard nei thlap to ni nan soya heti anti chan hi an nu na der thon to hle wang ni nan soi ani pin lebu KIA le PDF 10 Myanmar Sipai somli thatin ral thuam an manual September ni somni pali khan NUG sarkar chuan Pilnebu Sigang region KIA le PDF Cooperative Force 10 Burma Sipai somli an thati an puanga tin Colin Untu Shibu PDF te chuan Chu village le Shattuangpon village Sigang region inkhawngaihna mi zathiin somni pangachuang an liam bok ni nan soi NUG sarkar chuan September ni somni pahni tanga nil inkar khan PDF som panga an thi tian puang bok Burma Sipai in ral tlant enkol tu Dr. Anman September ni somni panga khan kachin Dr. Jothe ong chu Burma Sipaiten Manopak kachin traditional restaurant a cholai an mana amarual hian restaurant a thokmi pahni an man tel bokani Dr. Jothe ong hi chan maiwadi yat lam clinic nei thinania Mase indona wanga ral tlanan tamnua in mapin Kani Township lama athlonin ral tlan thei en kol thinin an soyani Burma Sipaiten matupi pastor ngai kung an man Mijima news in talan danin September ni somni pathum khan Burma Sipaiten pastor ngai kung Tanbel team ami chu PDF le Burma Sipaite inka zovele an man nin an soi Pastor ngai kung hian anin dolai chu phone in thla ni nan soya ngalai village le saya ngai kon tetelin Burma Sipaite hian an phone an check saka an zwain mi panga vel an man ni nan soi Phaniang village le ngalai village khomi te chu ram huailama an tlan chengala pastor kung le midang an man teiro hi chu an chin hriat an la ni lo ni nan soi ani R2P meeting a uchom mutunan thu soi New York hopuya UN General Assembly nei meka September ni somni pali khan R2P tia kan hriat Ministerial Defense meeting a Burmese Ambassador to the United Nations Uchomo tunchu thu soi theina hun pe kan I wangin Burma Sipai Council sarkar chu alungoi lo hlea he meeting a hian Uchomo tunchuan Burma Sipai sarkar chu UN le khovel sarkar ten anthil ti rap thak tak tak te wangin an phu to khremna lek tura malak pui turena nge non le ani tin International Criminal Court Burma Sipai Council te dan bo chena zongzong an thlen dona Sipai firfiak te thil ti sual hi UN ina chui chian nuwa an tura chu international law mangin dik takarel sak nge du thu soitel bok the Military Council ve thung chuan ni somni pali September khan thu chu asiamin Ambassador Uchomotun hi Myanmaram palai dik takani lo thule Myanmaram aya o lo thu an tar lang ve boka
u chaw mo tu na thu soi hian ram dangte Myanmar ram thila inrol na athen thei ba ka aram chung sarkar in rel bolna ti der thong thei thu ziak langtel bokani u chaw mo tun thu soi na hun peturam te chu Burma Sipai Council sarkar chu na dem hlea Myanmar ram chunga remna le mona thil ti der thong zonga malak puina chi khatani ti na soibok UN General Assembly nei me ka hian Burma Sipai Council representative te chu telve phal sakam nilova UN ambassador ni mek u chaw mo tu na R2P ti kan hriat hian ministerial meeting a thu soi theina chang hi Burma Sipai Council sarkar tan thil poi tak mein tu nanga ram hrang hrang in pompuin an mo hlelaya NUG lamin Sipai sarkar tlin lo na hailan theita ka wangin Burma Sipai Council te chu an mangang tan hle ani Burma Sipai Council lam ayo te hi UN meeting a tel theilo ma se ASEAN US Foreign Minister meeting ero chu online in an mang ve thei thoni nan soi NUG le CRPH 10 an thil ti te chungchang chu he meeting a hian an soi lang ve thei don in an soya US Secretary of State Antony Blinken chuan meeting a thu soi vein Burma Sipai Council lam chuan rong taka mi pui chunga hleilen na le tharum thona thlen mek chu bansan thuai turan ngen boka tin ASEAN ramten zom tura an ti thuthlung panga chu zom hram tunin hriatir bokani NUG sarkar lam tangin Foreign Minister Dojin Maong Ong Myom Min the Minister for Human Rights le UN palai ni mek u chaw mu tun te chuan US State Department Advisor Eric Cholet chu muin Burma democracy tun din dan turte dan le thu pe ken ko chungchang rule of law le mi hring chanvo le digna hum hal dan tur chungchang te chu khun khan takin an soi hawani NUG thlop UN ambassador ni mek u chaw mu tun le Burma Sipai Council sarkar lama Sipai officer 3 u ong turin te chu United Nations chuan an buk mek ani athang tu committee in rotna siam chu UN General Assembly na pompui hnuwa cheu nem he an niang September ni somni pasari khen ram sang sang palai te General Assembly a thu soi na hun pe kan ni dona Myanmar ram po thu soi tu ram zinga tel ni ma se rem chan jok na wangin u chaw mu tun hian thu soi na hun amang don lo ni hriatani UN Special Reporter pakhat Myanmar Human Rights lam ngai ventu Mr. Tom Andrew chuan UN General Assembly nei meka Burma Military Council ayo antel theiri lo po hi maso na chi khat chu ani hrim to ani ati UN official in Myanmar tan khua tlai ma ngeya malaturin angen United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet chuan Myanmar a sipai rorel na hnuai mi hring dikna chanvo te palzut na anasain din mun thalo taka anom meka boruak thalo zo ka thlen zelo na turin atlai ma ngai mala turin ram sang sang te angen ani Myanmar ram mi puite tok na chu anasa to hle di soin Bachelet chuan atlai ma ngai ya democracy tundin le ni theina tang le torna na sa jok an to lo na turin mala ka tum to hle ti soi kumin February ni khata Myanmar Sipaiten civil sarkar thu na an ne chu nuwa Sipai sarkar du lo na lan tira nor huai hotu te jingami sang khat za som ni chu Burma Sipaite kutuarin an thi towa mi sang tel manan ni to ti UN chuan ata lang tun thlengin mun tam taka Sipaite le ep tu te in bai na hila thleng renga civil mi tam tak chu himna zongin ram thenoma an tlan se to bok ninga ni khan Sigang region thingtlang kho pakhata chen na in te chu Burma Sipaiten ha sakin tual chung mi te chu silai nang ka pa hei wangin civil mi te chu an khua tang hin an tlan chian ye soyani local media te chu an hemini hian region le state panga in bai na thleng le ti an ta langani khothlang ram te chuan Myanmar Sipai sarkar che dan hi demin hrek na dan te po an siam towa ma se mi tam tak chuan hei ringot hi tok lawa na zo ka Sipai te chunga che tan la ka ngai to ni nan soi Bachelet chuan Burma Sipaiten Association of Southeast Asian Nations ASEAN nena tharum thona thleng ti te topa remna kong zonga inbiak na nei tura inrem na an lo siam to chu an zom lo ti soi ram chung har sanna tok mek mi puite chom dolna peklu phal sak turin Sipaite chu angena politics thila wanga man te po chu vek turin a phut bok civil mi te himna chu ngai tu saka civil mi te laka
air strike an nei thin pawh ti tawp ngal turin a phut bawk ani a hnukhar nan meitei helpolin Myanmar ram an tih buai zia le kabo zo phaya meitei helpol chunga tamu bial PDF te vo khana thu chu hi i han siar te ang Myanmar ram Sigang region huam chunga zo fa te chen tamna kabo phai zol tamu khopuya hian India sarkar do dala rol ra che thin Manipur state helpol rang te hi an kho sakna rei ve ta hle maya an liang tho hian naga helpol then khat po an chevela anon che thla photo mai ani heng helpol te hian tamu khua hian an pol tan ral thu man che khola sum do nan an mangbok ni nan soi India sarkar po in tun ma tangin heng helpol te hi ngai mo in Myanmar thu nei tu te hen an ni hi lo him to lo ram turin a hil thin ani Myanmar sipai sarkar ma sahun lai tang to khan India sarkar chon an sipai lal Vice Senior General Mong I chu India rama jin tura somin India marsak helpol te do pui tur le joint operation nei ho turin an ti dun fo thina tun ma tangin kabo valley a hian Myanmar sarkar do dal thin eng helpol ma anum ngai lova aum chun la hi India marsak atanga ron lu chuak thin te an ni thin ani ramri khua in angheng rengan ni wangin tamu le ramri le lam Manipur state chunga more khua chu hello hian an karton sek ani tamu khua chevela hian meite helpol lian ve tak panga velan oma pol te naw neu marsak nambil helpol te nen chuan pol somthum veli tua chung mi te nen chen polin tun ma tangin an lo cheng tlang towa helpol member then khat phei chuan khotual mei che te chu nupuya lo nei te po an oma atir chuan tlem te ni ma se anu de wa chuan tual chung administrator te nen inti thiamin azatel an kho saman ti thu donani helpol member te hi sarkar thunun phak kho chunga anin zeb ru gang thowin an thunun phak lo na mun lama po ain za phar ve tho maya tamu kho pui tanga hlavak lo hesin village lama an tam de bera tin u river chaklam ram noya kem nein an kho sa thin ani Myanmar sipai te po hian heng helpol member then khat te chumang tangka in thian an siama an hne na tanga chanchin an hriat theinan informer dala nanga an mi chhor pon nei nual nin an soi ral thua man che khol mai ba ka silai mangin an sumdong thin ti achian na chu helai bial lo command to thin commander pakhatina soidan chuan ti pal thil thua tamu khua in pakhata tangin ral thuam thanem tak an man to thua soya M21 9mm pistol le revolver le adang zakwa somthum lai mai an man to thu hian tamu khua hel ho an lo ngam pathin thu chu atilang chiang hle ni anti ral thuam an man te chu athar hlak ani hloma athen phei chu parcel box po la phel lo atanga man ani hlomani silai te chu grease thatak pe kan ni boka wireless telegram handset an manual bokani amakna chu engtin nge ti zo zai ral thuam te hi tamu ang ram ri khuwa thlen thei ti hi nia atak taka chon helai bial op tu Major General Shu uina thuneina huam chunga tanga kaltlang vekani wangin akai guang chu a hriat mai thei ome tin an soi he an thil chui chian nu hian chung ral thuam run la tur te po an man tel nuala silai te hi chaina siam ani hloma Rangoon longchol na hmun atangin lak chu ani in Rangoon to Mandalay highway a container truck sei tak manga tamu khua phur thlen ani hlomani heng mai thei ho te hi kol ho chuan ka the tin an ko mai thina makdeu mai chu zo na thlak chin nam somnga pathum jing an ni hi zialun ni vetlatani barmaram khopui pakhat Mandalay lama chuan king thibo king min don hun ma tangin sakor le sai en kol thiaman ni wangin siam pahrang a hian a sipayata na lo mangto thin bok ani India ram sarkar do dal turadin meitei helpol rang an din kumhi lo puang te ang kumsang ka zako somruk pali khan Manipur state atangi India ram laka zalen suatum pola ronding tana United National Liberation Front UNLF ti hriatani hei hi Manipur state atanga India laka helpol ma saberania kumsang ka zako somruk pali November ni somni pali khan din tranani kumsang ka zako somriat pasari khan Manipur People's Army MPA ti polthar pakhataron piang le bok kumsang ka zakwa somsari pasari khan the People's Revolutionary Party of Kanglei Pak pri pakchu a hran pangatin hoi tu hran nei na ron om le bokani
pri pak pol atangin kumsang ni paruka United People's Party of Kangleipak UPPK chu aphel phoka helpol hranangin anom veta ani kumsang ka zakwa sumsari pariat khan the People's Liberation Army PLA chu pol thararoin siam le poka kumsang ka zakwa somriat alo ni chuan Kangleipak Communist Party KCP chu aronding vele nol mayani kumsang ka zakwa sumko pali khan helpol larvak lemlo Kanglei yawal kanalup KYKL pol chu aron om vele a Manipur helpol neu hi chu atam khop maya tuna kan puan tak pol lian deuh paruk ba khi chu soithamin membaran tam lem lawani Manipur helpol rang hi politics lam thil po an hoi to lawa hriatania Manipur state chunga bank kan sum thina wangin Manipur police le Manipur rifle te chu arem chan dan danin an lambun bok thinin an soi Manipur police officer lian tele sarkar building te chu an bitum chat thinani helpol rang bel khom hi an tam wang lai chuan sangthum vel an tling hial rin ani meite helpol tam tak hi Manipur ram chunga an oma kabo phai zol tan an hnok sak lem lawa pol then khatero chuan kabo valley hi chuan le manga tangin kan pi pu te chen naramani an tia an huang taw hle ani apoi berero chu Myanmar ram boikal zela tual chung mi ten mani theyang angin Sipaite chu an do dal meka khotina PDF te dinin Myanmar Sipai Council te nen chuan anin ma chon thina PDF te ka hlum zinga hian meite helpol zinga mi member then khat an tel ta fo maya hei hi voi ni khat mai ni talawa Sipaiten ral thum nena an thuam piu short thi gang nena PDF te nen anin ka chang poin meite helhawan thi tel ta fo ti hriatani tin kan mizo na thla kalika bo huam chunga hian sual Sipaite thlopa democracy lam tluang zo tu te boi zong phusa le tongkam tla hol tak tak chak chuak ching anom thina hemi wangin PDF te chon thu chu asiamin vo khanan ti chuak ngalani tual chung PDF te chon he thilian ngai poimo hlea sima thang chuti lo chu party nan lo wangin in thana athleng le palange party in an lo wang ni lovin thu neina a chil tu Sipaite le democracy tungding du tu mi puita inkar thu ni ti kan thil non leng cheu ti nan soyani tun na hian tamu PDF le tamu gad lam point meite helpol helai biela Burma Sipai ho thurual pui thin te hriata tan thu chuan siam hi achiang tok hle ni nan soyani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan loma hunduam tak in man theinan kan du sakna kan hlana cheu